Abakwatwa barimujora mu Nkurunziza, Hassan Kakunguru na Moses Bukenya bona bari kutura muri Kampala bitu nibagamba ko babizire gukora okunyagoku kandi aho bakwaturwa baba bineho miliyoni 18 ahari miliyoni 37 zibabire bibire. Tubadde tubakunya ibibuzo tukizola nti bavudde Kampala era nga baze commission bagikole badde Kampala era nga tubadde tubabuuza tukisudde nga badde bakola mirimu gino akabanga akaweerako ddala. Nolwekyo bali mu komerali effekati era nga okunoonyeza kutandise tuzuulire ddala baani abali emabega w'ekintu kino bakolagana n'abaani mu Isingiro n'abaani bwe bakolagana nabo mu bitundu ebirala. Omwe abashubuza babano batwara sente mu ba agent babo mu boda ya Kikagati yagira ngo bacika motoka y'ibabano batamburamo babatera tiya gasi batyo nuko kubasukura henshaho yabera mu sente bakiruka nayo. There's a gentleman, these are not the guys, there's another gentleman who came out of the car. Okay? Yes, he jumped out of the car and he came, opened the door, pepper sprayed me first to disable me because I was going to drive off. Then pepper sprayed her. So in that commotion, I felt like I should step on the gas and move, but then I was disabled. And she also fell out. Bita bano barabe bakwatwa hariho mutahi wabo wirukana sente zindo wamanyaheri ya Dennis. Kampani ya we babade batambuza miliyoni 37 era nga zonna bazibabbyeko naye ekiro ntusobodde okubeera nga tulikavaringako miliyoni 18 ezo tuzirikavarizi naye nga waliwo omubbi omu adduse nga balumiriza nti yabadde nanyini pulaani eno adduse ne sente ezimu ngera okunoonyereza ye tukyamunoonyereza ddala era nga bwe tunamukwata naye ajja kwegatta ku bano amateeka gamuvunaanye. Omugandi abavugi ba bodaboda nibashaba okukuratira ebiragiro by'ahanguuto kibase kucendeza za butandu z'ahanguuto zeyongiire okushaba okuhirwa yo kansara omukazi w'egombora ya Rubayaro idatu n'omujuni obwabire natongoza ehuriro y'okujwara reflector jackets omu bavugi ba bodaboda mu district ya Mbarara. Hanyuma yo kurra ikiragiro cya gavumenti bakushaba ngo buri muvugi wa bodaboda ayine kujwara reflector jackets. Reflector jackets ezi zija kubayamba bani bavuge kiro ahagiraho mwiruma kugira ngo omuntu yatera amatara arebe ngo mumisho bwe hari umuvugi wa bodaboda. Aba bodaboda borekera kushemererwa ahakubebe yo jacket bebire yayeregere omuri Rubindi na Bwizubwera. Itinka abavugi ba bodaboda bari bindi stage ino kushemererwa kwa mani munonga abo aroida twijuka buzima akatuyamba ahabumugagara kwa gavumenti gwebe yakitekaho bwo kuronda reflector entobiro bwinje bamba tutomere kiro omuntu akutomera kusigaho bunda ye kwasanga tuyakoreba ni nsima reda na nkugu muhimburi okwihebera omushanju byo kwezoku polisi yahangute katahe kiragiro kubura umuvugi we wa boda ine kujwara helmet hamwe na reflector jacket inda Aidan Bataringaya hamwe na Ruth Nwamanya.